Bismillahirrahmanirrahim. Geli insana roki akıl o şans ve avrat kevin yarışmayı. Akıl dibe insana ez başım. Şansı dibe gavak atine mi boşa çıkaj ev insan akıllı ve gavak şansı itine ve boş. Fana dibenem her bir seri insan ne be? Kam deneme bakın. Dibe esnada akıl seri insan dıçe. Akıl seri insan dıçe ev insan aneka din dibe. Tabi insanı din çıkıyor bu ki şekilde bir kayıt dine kuru kes kusura dine name ver. Tabi bir insanı akıllı bir seri üçye zevcan diye pirekavi he zarım ki yani malaviye. Fakat akıl şu ev insan din bu. Roki bir insanı me din dıçı ayura ciki şura bu darika bu demira erde dikole xejik dike de dine akıl tine dinlere kutik iderti. Hikaye geli insana bu akıl merci bisine kutik iderti, kutik girtiye, her tarafı girtiye, zengariye, tatine vederi. Şu an erde hocam ki az kedimine dinlere karvan ki derbası. Karvan derbası betim bali evye gazi karvan tüketibi hundu. Çünkü kureydi böyle yani filan memleketi. Men ticarete hukun edbe xude jarazi ve acaba kutik eci bidin paşayı vederi. Kutika zengariye girtiye. Bana da xeydin dibe dini barada çok kutika filan yeki duanda dengeli akliye dibe hala bu ibrahim ve kutiye bibin. Evye akliye tene bu hatırı vya mi belki xude mebda hatırı vya mi afuke ama ve kutiye bibin paşa. Ve kutika bxara dibin دچنی وره یک جوان دبی حیرا یا جو خود پاشا مملکت و خودی زنگاری بندگی بیفران بک سری مجی که اما خودی باور جنو دبیات دینه چیزانه اویات بی والله اما بی خودی بدن پاشا دبی بکی خودی مبدا خاطری بی راد بند دچنی مملکتی دچن نسه دپرسن مالا پاشا وسایله دچن باب دری ور حسا خودی گینن پاشا دبی ولی امش فلان دری آتنه پاشا من و فلان کس طرفی خودی شانتی پاشا چاپ قطیت که به پاپوگرام قطی کا زنگاریه او ما یک دین بد بی دیوزی کیه فلان وسایله دینامینت به وزیر کل که پاشا عقلیت به پاشا هم که دقیقی کام به قطیه بکن چیز کار داده بی به خبرات قطیه فتکن قطی کا جزکر نرن شوکا خالیه فتکن به امر الهی که خالی مزن دبه مزن دبه مزن به آن خودن علی خانی تام لبورا خانی بی نه küçük ne mezin. Hatta ne avroji tık kesi haliki var neydi ne desenevi ne rengivi ne kalbunavi falan insana şaştı dünya ve halya ve muazzam o ketiyaz gibi kutika zengari vesaire şok düminin neyse paşal bana dıfetlet bu ne çanır memleketine minin mesela böyle hafta gibi minin dibe de vakti konçun verin dibe azıcık bir insanı rahide gibi şey. Havana da çin و انسان آخرت ببینه مجارا گو ام ببند ورد تشکیه بینه او چاو پاشا ام نور بهیدن ام وان کاروانا جلو بهیدن bir insan منو ve din tekrar çeşkul jobt ki ma goya akıl tine ama şans heye diçe jobt dike diçe kutik usa zangari derdi hikaye kutika zangari derdi karvan gitti em pır direj nekin Şkarmona dibe üçün kure dibe üçün falan memleketi dibe avya bidin paşa öderi. Avan acıratken ve kutiye dibe dedin paşa ev paşa jibetke aynı halik Hüsam Muazzem tam gora oda paşa. Hatta oraya kesi çıkıvanıydı. Tabi paşa veziri olav rudinin paşa dineci veziri olav rudinin dibe bir insanı ve kutiye zengari da jmara falan tişi şan kelam çi cerah diye bir şey. وزير بن ولا باشا ما هذا في نحو جمال ملكك وبي وقا خاليا كما خسس كيف قلتي فلان فقط تسجم جرا هيك يديا بش رادمن شاش حتى بدا بارد كان جزير وجزي وجل وشقان من مملكتي وسائل وزي كتبه باشا من ولا دبي لايق في انسان بزاوته فازم تخيز على جبي بي انسان aynı şekilde paşa tiji bu ya vazir arto evj be ola از خیزا بنو برای به زاویه من یکی والای خو زاویه به فلان و وان کاروان تن باند به آجبه واناج بدن وی انسانی و هنگی خلا ماجوانا دشین تابش خلا مراد به کنچون و تسلیم کو نیورن و خیزا ملول به
edini biyalı be. Avana tin diganın o bir velveder editi ne? Dibe selam aleyküm aleyküm esselam. Dibe ulema emanet ete dibe çi emanet dibe kuti kişa kuti dibe tayi dibe ta kuti gidamı. Ya dibe un din içine kuti aç hariç kinge kuti davet dibe Korola dibe ta kuti gidamı zangarı dibe haralu falan. Neyse bana dibe hayra aba paşa tane van dava şan diye. Bana eşyayı seri vakiza paşa servet dibe ev jiştar şan diye. Dibe deniyordur. Evya dibe evar xeski xut qadine ve te male devel vurd menin keçkara ben vurd tabi xulami kuper hatne geri çüne evya te male dibe tahri dikene jinavi zargide bxire yo dibe çıkan insanı din dünya yani dibe öyle kutika zangari deket mahneke ve paşa memleket kir mücer şan o ajmara deva şan diye mal mülk şan diye qizaq şan diye jinavi kuri dibe konar rastı be falan dibe kalkülü dibe bar jote min de joti ve xez kilver xiste radibin be fano sadgarın neyse o çak davat ke ben hiç kara bence xulcifan diye abdü xaribe neyse mele bitgiran davat zi falan tinin emkin be bura ediş aynı şekilde bir hava tin mali hafta ki darot kader paşa ki dibe ya ola gazi vezirat ki dibe karabın her memleket men bazavimin herin kasravi malivi tişti binin çave Tin ve aslında paşaydı jevş gazi vezirat ki dibe herin van insanatın tasadı burada cik ile gavtı ben levt persen edbe ola hikaye min eve edbe hikaye min eve kutiki ve halif falan Hatır indi nezi memleket. Yaklaşık saat bir saat zaman mayıp epey karabalık dumane tabi haber şanlı vak emtin falan. Ve esnada dini mini ve çet tuvaleti pis kiriye haşa pisi ser çavi hudaya her tarafı hudaya çırı çıplaka divara ev kiriye falan bevan. Ve esnada akıl teseri ve insan dibe selam aleyküm. Yar khud nere tapu kuraben çahali daye Gazi dike dibe ez efçahat serimin Jina paşa jina bir dinç akliye tabi jina bir haber sende ki vana hatine u filan u bevane haziri avan jikrine dibe ya Rabbi şükür starabe jina bir secda şükret ki dibe şükür starak akıl hat serizilanın derhal useri bir düşün o derhal cile entikele tkın em dibe ya özet jina bir özet bir şekilde jina dibe je vahabu ama bana eve tizamihat cehebe tabi vanattın icab ya ki insan için peşe ama karşılamışken falan bir van. Yani insana hikayeme ebu icab bir hikaye derse beni akıl seri insan şu süper bu şanslı ama şansı bir jarafeden ne ki şu nava kurdama. İcab gel insana emek aklime heye hudet bir alakat halakna insane fi asani takrimin insan mükemmel şekilde vallahi eğer ama aklı hudra hudeda ترى إنسانيتي دا أم نشغلين والله فرقة ما ويدينا أنا كشفتني. يلو هناك إنسان من دريا خده دا دشين أوانا أقلينه. دريا إنسانيتي دا دشين أوانا أقلينه. برا دا دشين نبي توناك أردي أوانا أقلينه. شوفا دا بتشوف تناكي وانا أقلينه. جديا خورا باوي خورا ساكنه وانا أقلينه. فقط والله قسمك إنسان ما كيد ببرا ببه. إيك بالدنيا قلتنا خديش بيكنا دبابي خش بيكنا برا خش بيكنا فرقه وان وي إنساني كو باشي عم أكو كو عقل بركة بتش حالي فرقه وان جبتنا إذا قال إنسان خدي عقل دائما أم بي عقل درايا خدي إنسان تدا بشغلينهم أم نجن جي بيسا وانت بمنين دخيل وخشيدا وانت ما أمانتي خداوي